بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. خدي تعالى عز وجل دبي طلبة بك بخازا جوی تشتگو خدا تعالی دنیا دایتا نصیب خل دنیا جبیر نکا، یعنی انه دریا خدا دا عمر خبدا، دریا خدا دا مال خبدا، دریا خدا دا زارو که خوا بخ عسکر خدا، یعنی دنیا دا نصیب خوش بیر نکا، چون دنیا سبب یا جنت یا جی سبب جهنم یا. جبريل خالد تعالى عز وجل بأن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. خديت بأف أمانتها قو فروضات دين خدينا قو عبدية خديا قو إنسان خدي بيوغركا تربى قبول لك شكو دوا عملي خديت تعالى عز وجل خد بما دي ناس كرين قو أم خدي ناس بكل جولو خالد تعالى بعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا، يعني أف بارها أف تكلفها، يعني أف تشتقو خالد تعالى عز وجل آدم وحتى دنيا هبه أف أمانتها فروضاتها خالد تعالى سر إنسان فرس كرنا وقت وا فروضاتا بجيبينه ومنهيات خالد ترك بكي إنسان وچه جنته انسان و به سبب واسطه جنته وچه جواتا پیغمبرا جلو خدا تعالی به اولئک مع الذين انعم الله عليهم اما چنه بعد وایگو خدا نعمت لوا کریا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يجبرلو خدا تعالی عز وجل سوره کهف دا مساله کجمرت بجه خدا تعالی عز وجل او اصحاب الكهف قو امجوارد به، يعني كهف نابوش كفتا قو چونه تيدا جبر دقيانوس، يعني ويچاخي ظلم و ظلمات بويا كفر بويا، يعني ناوي خود الدنيا انسان نكاري بو بيجي وعدام تكرن ودكشتن وشوطاندن لا شوا پارچه پارچت کرن اوانا حفت حبن یه هشتاجی کوچکه و قطمیرا معلوم الگوری وی چاخی ناوی و یملیخا مکسلینا مسلینا مرنوش زبرنوش شازنوش کفشتاتیوش قطمیر اف قطمیر کوچکه و بویا، یعنی حتی کتب به برکتا ناوی و گوت بنویسیند کاغتا که دا تبا وجه ناو آگر و او آگر طفه دبي اگر او ناوي وا تبخا بگري توپش کومار تا وناد، يعني بركتا ناوي وا انسانا قوي چاخي وا انسانا وحدانيتا خودي قبول کرنا وا انسانا ایمان خودي آنینا وا انسانا خودي قبول کرنا بربيتي، اما دقيانوس جبر ربيتيا دقيانوس رويانا چونا حالا جل ترسوسي جيوا بليا اب انسان چونه 309 ساله يعني تثبيت قرآن انسان انكار بك كافر دبي، چونكو قرآن رسمي دبيجي دبي 309 ساله 309 ساله اب انسان وقت رويانا چونا قدنش كفته قوتنا عمش خورا لويدري قدر كيمينن وامي بازد لويدري خود تعالى استار عبت يسروا خدا تعالی عز وجل و محافظه کریا او انسان 300 سال سروا و درباس ویا نه تیبونا نه برچیبونا نه سرمایه دایوا نه گرمه دایوا نه تشتکی ضرر دایوا ماند بن حفظه خدا دا 309 ساله اب انسان وقو انسان تخود ناف جهاد بمنه لا شوا، يعني وقو تدیا تا خود سیده بمنه لا شيوا نيشايا نقرميا عادز نبونا كرميشا كي قجوا ندايا كتنا بن ستارا خديدا يولو خدي تعالى عز وجل وقت انسان قوان مشي امري خدي ببي
چونکو فرودات دین خودی تشتی گو خودی تعالی عز و جل سر ما فرض کرنا گورا و ما دونا یک جی اوامر خودی گرک ام جی بینن یک جی منهیات خودی ام ترک بکن جبرو بگا یهودی دبی عزیر قره خودیه حاشا دبی عزیر خودیه حاشا دبی عزیر یعنی پیغمبر خودیه اما او یهودی غیری ناوکی دیلیت کن حاشا دبی عزیر قره خودیه چونکو عزیر خدا تعالی دیسا مسئله وید قرآن دجمره بحث که عزیر هاتیا او عزیر باروید به هنک تری پیره شی حجیر پیره هبون هنک جی شیر پیره هبو اول کره خسوار بو هستو کی رزی دیتیا و تی یا ربی تی چا وی هستو ساق وی هستو رزی ساق که خدا تعالی وی مران دیا 100 سالی عزیر مری مایا پشتی 100 سالی خدا تعالی عز و جل وی ساق کریا قلت يا عزير ما زين الفيكية لم يتسنى يعني كتير بأنت تشتغل زخرات بحجير وشيرة 100 سالي مايا نأو حجير خرابوية نأو تري خرابوية قلت يا عزير ما زين الكريخة بعد شلو يساق ما يزان الكريخة أو هستوي جهان هاف أو تشيرمي هاتي سار خدي رح بردايدا أو كرساق كريا وقلت يا عزير بأشاوى نها أفكرت مساخر 100 سالي بشتي قلت ماي بجارة كدي تساخري أزي هكذا إنسانا ولو بما حشري أزي ولو اشتربي بما آخرتي أزي جولو وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين خديت بجنة جواره اوی گل دنیای خرابی ناکن فسادی ناکن طغیانی ناکن به امریا خدا ناکن یعنی خو محافظت کنج گناه یا وقتی گو ام خو محافظت کنج گناه وقتی ام امر زارو که خو بیا قنج بکن وقتی ام دوام لی امر قنجیج انسان را بیجن وقتی ام حج انسان قنج بکن وقتی ام دریا قنج دم مشن و خدا تعالی دنیا ماجی خوشکی و آخرت ماجی خوشکی یہ خدا تعالی عز و جل مو زارو کے ما خدا تعالی مو دوست ما مو اهل و اقرباء ما خدا تعالی ذریتک صالح بخی نصیب ما خدا وجودک ساغلم بده ما گو ام طاعت خدا بکن خدا تعالی دوست و احباب خوا محبت و باب قلب ما گو ام حج دوست خدا بکن ام حج اهل خدا بکن ام حج انسان قنج بکن و خدا تعالی عز و جل المتبدا برحمه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.